Hai menase ibeting chua Lungta Panme na main chegu zing kamadai mamai gumara sam news kedere insa chuna times biagana pumanga radle na main chegu zing kamadai mamai ge lok rute set Lok Sabha assembly relang be season India de go body paper me na ka ke election ke mera me wang dui lose samram pe ki parliament ge wang ze sam bin sam gudle senior BJP MP Batu Hari Matap tu protem speaker pe hiket hange deklo rahang kalangai ze India de go body pay new Lok Sabha MPs ramadu de setu ga beta te gudle Zai parliament gu speaker post ka chi hange jekyu zing ka srok ting kum chang raja kam dai sum mai ge election te kyu le zai jekyu zing ka sna ting kum chang raja kam dai ba mai ge India de gu hangya pe president ne India de gu body pe mera ma wang dui lu ze samram pe ki kana Lok Sabha na Rajya Sabha ge sab chu lu ze de dam ga gu le je ka chule Nagaland Chief Minister ne Firo ne Hindi Chief Advocate General Nagaland KN Balgopal Durangai ze Nagame Lui Bumra me mina hanga daming edu fake call center miram durangkang doi to zabam bam gene Punjab Police ne cyber fraud hindi kangene tweeted lu ze Mohali jail ka bangki ge Punjab ke bangai zabam de ge Naga Lui Bomedu nri pet kai raje gene pakka ke ta tu gur hang rangai de media ramene amra sam bogabe sai suize teti bek pe kyu ze grooming e tingum chang na ja kamadai Mohali fake call center miramdu rangkang doi to tet che bam bam gene Punjab Police ne mina hacket ringe mingo chimeroge anui Nagaland me mina hangada mingo du non bailable cyber fraud hindi kangene tuiteti delay Punjab Police ne marasam pomada ge saje ame luibo meze fake call center ge tateuze halamak de ge lungme foreigners ramadu gift card ta na pebe lagu codes rangkang na lui rangkyam ze rangkang de tetse bambo de leise sale Nagaland de go body pay Chief Minister ne Firo ne apodoge Advocate General Nagaland KN Balgopal nai samhe bin samong luze hindi chipe du rangai ze njetche hindi chipe na pugutim ramadu langtet kai ze nagam go lui bom ramadu coupling mapem fui gene kasian dam gai ze ka bangki ge bangni medu phelkar hang ti dolo zarangai de leing Tripura de go body pay Chief Minister Professor Dr. Manik Sihane jimain chekyu jingka chum tingkum chang na jengka madain takmai ge Queen Pineapple timriang chi nu ne gihum chi ki ji haminge Bangladesh de go body pay Prime Minister Sheikh Hasina hange argatala akhora India de nai Bangladesh de hange mafit langte bam integrated check post kene langai de le jasale Apo timriang si nu ne gihum chi kahame ki ko ne Queen Pineapple ka cheba ma chi ze Tripura de go state fruit play zai apo Queen Pineapple pepe bamze dere de di menachira geographical indication GI Tech Northeastern Regional Agriculture Marketing Corporation kangane ngaudele je sale apo doge Dr. Deepak Vaidya Assistant Director of Horticulture and Soil Conservation na saje timriang chi nu ne Queen Pineapple bejet sro bakso haket ke Bangladesh de go body pay Sheikh Hasina hange Tripura Chief Minister na langai de lek chule Bangladesh na India de kanket tebe ting tini du to zebam de le zai keket hange muruno ne maput ya ka lebene India na Bangladesh ka ke to prenchi zebam de le jasale Assam de go body pay Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne pugo social media platform X kerogaize hezet kensin sing mabogu boto ke betak pigailuze posisha basam rogai de le Sarmana rogaize Assam de ge bambe hezet kensin sing mabo panui ki bazui ki green fiki sokri gutabam tana te rango ration hayange ke te sak samrap se pera te gai be nai pe kyun sang na rangkang sangket haina ringu ai mera me leine Modi government ta ke na ngode le kane boto bi hige Congress kyang na hange boto kyo gai de le plam ane ai me hezet boze Modi sokri du luto be lu nei de le zaine ai me hezet bogu maningze di chun to suben figen chet ka makse Modi sokri du lok to luze pnuiru ne pnei de ge pnu suite ze bam ne gule zaro gai de le ai po samze body me wang rulu ze bam bam public rally de nine chekyu jing ka kana kamai ge related pe hige machi ne jene gai ze na ka ke hezet ket ne ket se hatoire tu ze bam be chugu me ko zo ze bam lo ko chule Pradhan Mantri Awas Yojana go kalaki misonga bam be bajbor zanya ge haim na na ngau ze chile chipoki ge lung me hange Modi ne ki pele mi ka ba be electricity te lungra Modi ne pele zai Modi ji ne baz wiki du le gai za pe kyun sang ne ji skui ge panigo kongge rangkang sangket haina ringu langai ze bam bo ne dilo ze sung hange gutse Narendra Modi hang makpe Congress kang na hange boto kyo ga de le ze sale Agum be ka siabe pasyam ranga be ting tige ngodo zet maglei ze Himanta Biswa Sarma ne sale
India de go sokri paper Union Home Minister Amit Sat ne jimain choikyu zingkai ko chum tak mai ge India de go body pemera manai high level meeting ting tungi prenji bena ting khai gu hangze ting rui ke be monsoon season hi ge sokri ne ka dabal lam ge samhe bin samwang ze ting ti gu nai pi ka dawang be ta to review preparedness meeting de ke de lei sige India de ngum be de ge ning ting ge zabambo Ministry of Home Affairs du apo monsoon season hi ge India de to ga be ma pi rarangai zai forest fire de gum tak te de zai nam kang mi to sun sibe iramai balam du sam habin samwangai de lei Union Home Minister Amit Sat ne India de milung me be ge tim chak zere de mabo National Disaster Management Authority nai Ministry of Jal Shakti du Sikkim nai Manipur ge nai kakke adui na be lam palana rangya ga be detail report samitu rangai de lei All Arunachal Pradesh Student Union Epsuna Rangchicha kai je National Socialist Council of Nagaland Government of People Republic of Nagaland ne Arunachal Pradesh Budei Tirap Changlang nai Longding region Longria deuge kabuak gutse samra hepet ka be Arunachal Pradesh gu lesina ma bone lunai maglei zarangai de lei aipo samje all Arunachal Pradesh Student Union Epsuna puka ka be je hanai ka ke NNCN GPRN ne samra hepet kai je Wangcho region Arunachal Pradesh ke hindi ne phemak pe de lungne ngir kirame ka ka nimbe tebe nai haching bang mi songa ku ku be katale ne tin so kham gaira sam hepet ka be go samria lugai lakse puka kai de lei all Arunachal Pradesh Student Union Epsuna pnoi pasam du pet kai je kada best te deuge GPRN ne pulung ki ge kbog ger hange ke tu nunga mak te leje sale zai epsu leshina ma bona rang chi cha kai je agum be samria kchilo ga be Nagaland de ge ne sam kala pe ge be luto je ma pule je rangai de le Maring Student Union na saja Maring Zet Gulishina Mabone Naga Student Federation nen dupe kabe samria Indian Sokrit spy manai haba gwak sa tatun samjet tadu deleze non cooperation movement against the Indian Armed Force samria toiga beten sabangu deleze sale Maring Student Union ne Assam Rifles spy me bodu ki kan ruize pram zet me bo local mramadum fu ki gine pe kata sibeta teze logo ka sa krama bodu ka dung banai ka ke hebam deleze Assam Rifles spy me bodu ka seven dam gai dele Maring Zet Gulisina Mabo Maring Student Union na saze Myanmar de gena hindi mapata to ne India de metiti wangzelung me refugee mi songa lo guitse pram pazen bo hange mata to yung kasang be palam palana bam de leze sale Zai Maring Zet me lungba bam ge Indian spy dung ne panusi to zabam bezegine lap to benai rangkang ka thaibem fuige to ko box economic stability tingti gum zabam ta de leze sale Manipur de ze kabok bambe longria de staff area leze Indian Sokris pa mahange reji chibe na pangam pebe Armed Force Special Power Act AFSPA lutulu ze human right abuses lamge transparency investigation haina chi zabambe case deuge plam plana khaisi gutse bamra nang lei zai chige kadai ready dinne du apo deuge ten sap sa bamra nang lei ze Maring Student Union na sale Pigai sang kingani milai na du to dele azina lungta Panme na magumara some news tuna times agane lwagai dele